Gledamo zgradu RTS-a, radio televizije Beograd, koja je bombardovana 1999. godine od strane NATO agresora na moju zemlju. Živote su dali radnici na svojim radnim mestima, ni krivi ni dužni. Zašto nismo dobili odgovor do dana današnjeg, 2024. godina, i niko nije odgovarao? Pozdrav sa kanala Put oko sveta sa Cecom.